Thái Dinh he Saudi Arabia anh chạy lệ kan ma US Eastern Time in chun zing lei pakwa an thok lai Dallas time to zing lei nazi period asalai Thái Dinh he khar zo no mai le khoi bang khar atwading mi minung zalan sing ha min zo to so no khat ni thum dinga se Thái Dinh he minung panga meng event an chạy le se live fi krak thla ko teng hamadik zing lei veya pakwa se le te meng event ki chakla ko tel lo ke ka rian thon nak ka kal haw le okay live kan thla pe ko tel lo ya live tu ko chu tha zing krak thla ko temen lo achan te khatlom pa te un te dia we let me see friend request kan to me awesome okay krak zo te to na mo okay ka tha zing he main event main car chatting mi pol he pangan se okay masabi ka Faraz ziam la mai Davis ahin khoda te lai te kazum mi cho game ni hin chun Mike Davis kazum dia arwang cho ni he a wrestling atha dia atam dia mi ate te ha ken wrestling dia na te ha a record kan zo sun ani he MMA a record he voi thei thu ma che ye voi thei khat ong ani he UFC lu dang song sa pa chang mo UFC mi te mi tam dia he khoi TKO dia submission dia mi te ha wrestling time is thazing a hen Mike Davis ni hen first mi ba cha te la te ka zoom first ki chu attack na ten ani hen ground thiam lo striking news te ka MMA ki kan zo te ka chun tam dia ki chu ground thiam min an dei to na te atu ta chun na ka khabib to po ke Islam to po ke ground an thiam to ground at ko tuni tiang champion an ko na khse MMA hi chu ground thiam dia min hen te na hen mu dia thazing he zo an nong mai lai pay per view chu salon na ten ESPN na nge khan chun ESPN a zo kho se ESPN ke thlaka ta khan phang pha long se te ESPN plus ke ma ka zon ke UFC zong zo nga chun bolong chi to po zong zo nga fight night po ku chu ma UFC khan ma ESPN khan zo nga subscription zong kha to ite lo apu ngai te okay next fight he Vinicius Oliveira le said Nurmagomedov this ani min chim har pa ani he buin hi na kan sla ka zon hin chun ma Russian pa te ka zum dia an hi striking zong tha dia ground zong tha ani hi Russian fighters kana ten mi tam dia otai ta ken striking dia on te ven ha chun ground defense zong tha submission trim cha tha tu mi se ani he bantamweight in se 135 cheating min se betting achun atu tiang hin chun set he favor se paisa he zakat thong na chi asken chun ta chun ka example mo zakat thong na bet skin chun payout ke zala sombi thong singha it hazing na hin chun Vinicius Oliveira hi asung na tia kazum ani he UFC lu nak saw to krilo athat ko ve ko asna te en set he UFC a che nak song saw jang experience long tha experience lady on atai dia ka mu tha jing achuna set he na decision in atai de lai okay next fight when galo slow Sergi la Jerzino on seman happen he heavyweight in se ni he
tin nung heavyweight chun arang chu power nge chun arang on rang phone heavyweight tam deu kan zo tika hen atam deu chu rong thuman pek na chu UFC ke champion fight salon mi chu rong thum long te se atam deu heavyweight pol chu rong khat ken cho tok lao rong khat chlo chun rong ni na ka ken atam deu ne te ane te ken knockout deu in se man ha pathi zong he an che te ka knockout in akal temen lai ani he power tha mi ven se man ha pathi hen Russian pa Sergey he kazum Sergey kazum nak arwang chu ni he avei ngai power tha so na khul jong rang ve Jersey no he kickboxing experience tha bak ve asna balten ani hi ache te ka aslo de un ka hu ke angam sang tok lo te master ka ken thazing hi chu Sergey ne hen knockout in atai la tia ro rong ni hana Magadov ni page chu atai la ke ma zum na okay nan du skin chon ka live in kan chai na mo request ka to ala nan zoom mi ka kan halben hale kan ma le kan ma nom nak sve ko ste UFC kong chai na ka adu mi nan num skin chun ka hen request call khara to ala kan chai ti na le live azo tu za zong anom dio ha okay next fight Shara le Michael Page man happening here striker Vavence zo an nom bakla hazing he ka ngai ho da ka te te ha Michael Page mi tam du ni chun MVP ti kan thai ani he Bellator sa opira ka che mi se Bellator zong hen knockout de long ten mi rak tai tu ta na hen a che ding mi pa hen Shara pudin te mi se ani Shara he khatalei amit thalo mi se amit zo mi se khatalei amit ke mit pakhat long mi se poina kan chun atu leo hin chun ani he UFC ne business war ngai mi pakhat se arwang chu a che dan he zo nom a striking tha ground zong masubu se aza ko tu ta na hen MVP ni hin atai ham tum he ro atika game ni hin chun atai lai te chu kruat taklaw alwan jami kumhra chun sela MVP ka thim ha atu he MVP he kum som tum na kum street sang kum som tum na kum riat lai kha bun pan thwa ma chang combat sport kan zo tika kum khwan hin lai rel ngai mo atu boxing zong ki se upadi chang mi chu an cardio de zong kha atwana di foi de we so na ke confident level zong ki tuk tala kan de chte foi na chun tu tan he Shara he ani he ana che ding mi he 185 se MVP ke UFC rak lu ka kha 175 no 170 welterweight a che mi se atu tan he 185 a che le ama cha na har nga le ruang chu middleweight steka adu ding na so chang kho lam mi kha ro ngai haw ve welterweight ban to khasel lao welterweight se mi he deu sina che ite an atu tan se middleweight steka Shara he pangan pi se khan jong sang peruk le ma phi baksa ve apum wa jong atha ma taka MVP ni hen atu tan hin chu atai lai tia ka zum lo ki chu Shara he angam jong sang striking jong tha ground jong kha MVP na kan tha dio Shara he ka zum dio Shara he akum ko jong anau dio kum som thum long sri game ni hin chun Shara ni hen decision in atai lai tia ka zum nani ta hodan zoom dio ve UFC zo pa min se le okay so Shara to win decision ma he ka zoom mi se okay last card main event ahen Israel la Imavov ma fight kan galhana khan khoi hold a request to adu min nom kan chai na la let me
me see. UFC còn thấy 3 minute mà let me see. Okay, Israel là Imavov he man happen he zo nom la anh he striker veven se tu tan a chading me he tu tan zo Israel za thin phangai atu he asung than son hai le ya ama za hen champion chu kho than nak ding level chance te ma te mi ro ngai ha Israel chu alwan chemi kunga kumro ka minak thang tum se champion long se chan sa up champion nak climb se atu tan hen Imavov fe atai lama atai ata ze chance na ngai asung ata ze tinda halaya UFC ne Israel he amhan lai te mi he thai herve Israel he athana chun arak tha to champion long voitam pi defense rak to mi se Sean Strickland ni hen title arak chu ma Sean Strickland ni atai nun ken compel ta confident ke tum tia kam hu so Sean Strickland ka Drukes ni atai ve bel chu ve and then Israel ka Drukes second champion na chu thani and Drukes ni last fight akan submission in the day atu tan hita Imavov fe tai lama Imavov he ni he Dakistan se natin athan nak cho France drama thang mi se Paris ani Imavov fe a striking atha bak ve ground long atha ground defense long atha ground hi chu Israel nak na thiam deu Israel he apoi nak cho ni he ground defense long athiam me vai offense de te khalau ani ka ache min zo te ka ken a defense atha tok number 10 amana ken ground on akal people na lo ni striking new se mo chun chan sau pi kickboxing ala ka che mistake wrestling na hang tok tu ta na hen Imavov ni hen ze na Israel ka che pi lai te me kha mi zapi ni thek an du ngai ani he Imavov fe kro na ka tu ta na hen ground on akal te lai yet chun Israel ju striker se Israel na a striker a chet deu tak ken wrestling akal hautela an gum hi vun zon house lo Israel he kum som tum na kum nga sang chon Imavov he kum kul la kum kwa so an kum kha thang ai te kum som tum na kum nga so tar le kha vun pat pa ve sang atu ta na hen keiman ni kam hu ni nga chon Imavov ni hen decision atai lai tia ka zoom arwang su Israel he ama cha pressure tam tok kasunga chun te mi kharo na ngai peng la ima ni hin compel te cho a confident atlak terwa te ka mu atu tan ona hin chun title chu kho than nak ding kha he ngai than go ha yet chun ani chu ticket azor ko mi se me pi ni thai mi se min ngai mi se na balten asung a hin chun retirement atu a comment sang atu sung achun voithum straight in asung la voithum straight bun sung chang ken chun UFC ni ken chutlok pin ken fight time ke pe tuk tel law kemani kam huning chun Imavov ni hen decision and daily tia kam hu Israel stone win TKO se Anthony Nachimi ka achang kho mi se ve Israel ni mo TKO na tai kho mi se ma fight sa predict ahar ngai te naten kemni hin chun decision ga zum dio state balin za thang state cheu khat chu bet nga lo apoi nga ze app da all state bet nga betting apps ke India na cha tam ni cha nga di ite DraftKings the ball bet 365 FanDuel naten state dang he or state num nang nang khan angai le Google khan anga ze da nga te mi de khamun search la achong ko la Israel he
atu tan ha sung na te ka zum aten zakhat ka zum di khalau arong cha tha very striker events te ka har ngai e zo chan nom lai man ha pa thi he atu tiang achun Israel he favor se betting apps achun Israel he favor se bet na du khan chun pasatam dio na hu achu pasatam dio hu na du khan chun Imavov le khan pasa chia kha tan dio Israel le na chia khan chun pasa kha rom dio velai overall parlay in to na du khan chun game ni ka zum mi amo Mike Davis Sad Sergey Shara and then Imavov ka zum mi na se tha singa hen zeta kan lo te ha zo ka nge ngai India na time in chun jing lei pukwa se India na minasi chun rak zo ve te lo okay ho da request to adumi UFC kong kan chei ba than lai tom pal nan form sun koi let's see let me see okay Ilya Taporia ni Islam Makachev chu tei lai lo tia ka zum ani ton chun zo nom bak lai se Michael atu na chim mi khate ruang ai ok se ve Ilya Taporia ke ani ke featherweight a chei mi se 145 se so Islam ke 155 Islam ke zaitlakun na ngan disun ani ki alanga chun 180-90 song asia pong takhimo UFC atu achei takin chun 155 atum ha takin apong ki pong som thum pong ya khat pi se ve so Islam ki apangan bi se Ilya Taporia ni Islam din ang cha harpa arwang chu Islam chu striking long tha mi se ground zong that kum se ka Ilya na ken atay na din cha harpa ko lai na ten van that to ke a cancel the lo da jin mo game zong Islam ka zum deu Taporia na kan chun Taporia ka cho athat ko Taporia ke ka favorite fighter box to UFC again 145 again atu ama atay coding mi ke anung hama de mi ke tam bin za andruat title zong so win defend ta so 145 was in the lo teng ha 145 and they call those can zone 155 akal cha hau te kala aten direct be Islam win check darling ka Islam ne kan adu like zoom lo arwang cho Islam ma check hana ken 155 atang pol to Oliveira the ball just engage she Dustin Poirier the ball kamo when the check san has no ma kan athai lai I Dustin Poirier the ball just engage the ball David has kan zone Islam ka cho che ox ko dia kro Israel he mitli pun pang chang asung hoi ko min lai confident nei tak tala fighters admit athai ngai se palian na chimi ka thaduk ve Israel he ani he atu leo hin chun ma cha har ngai lai arong cho strike in buini asung chang ma te ka chan terminal te ha tham hian kai thlo ma chang te chun ka chimbang kan grong he achiam tu lo te ka striking long ten chun avoid the law tu tani cho ya sung na te ro be ka aten chimo ka thala Israel ke striking cho athat ko mi te ka zo chun nom lai zai da kan no te ha Tenny Hmun, how many parlay you got? Dricus versus Sean. Hold in the Zoom. Anthony, game is a Dricus Kazum. Sean Strickland ke striking. It's a target at the end. Ke power ngang now. Dricus ke a ground hat to put a thousand tongue up. Game is a Vegas up, Michael. Dricus, put your money on Dricus. You won't regret it.
let me see Sharon he kor bakki zin atay na itian kaplay thang Shara he Kimzong ko ngai ani fight ke atu chu striking deu na kal na cha Kimzong Shara ka zum deu Shara ni hin TKO chu to akho thang lai lo MVP ke achol chang ke ani ke rang to mo akhul ke achol chang dan ke thong har phun te stika Shara ni hin decision in atay ta lai fight ke close to man ke hisalate Saudi Arabia stika Muslim ke tombal te favorism jan ngai dia Saudi Arabia jan Shara hen back team kala Shara ni hen point na te lai decision in wrong 3 along slide cha Shara hen decision na te lai dia kemne chun kro nangta jidan ro TKO man na zoom decision dia in the 3 lakhs parlay na zoom back me please okay kazum bak mi mo kazum bak mi pathum kun pak hale Sergey he online kazum zakhat Shara he online zon vay kan prelim kan kan le khoi kan zo le Shamil to mi ba kha ong phone lai ta zinga okay so pathum kha that bet na du sun Shamil Gazi Sergey and then Shara ma pathum ka rak bette ma pathum ko zakhat ka zum mi se okay so let's see my zar ka Sean Strickland la Dricus Duplessis fights le zo an nom ngai tala komeng event kan Weili Zhang la Tatiana Soros the minute tala ma na kar long kan nom tele Saudi in by prediction gerak to tan tela my zar kan ma kong kha klong tin thang tu tan he pay-per-view an zor lo la ke kalaw ngai ase atu tan he pay-per-view an zor lo arwang chu ka chimbang in kan Israel kha main event car se ani kha Australian boy ni asung tika kan pay-per-view zor za phu talo adang fighter po kha min thang to ka num vela atang hen Shara to polong Shara zong he main pay-per-view e bun cha ko chun atlak to pilo game ka mun ngamo chun adang po ke fight time he bun zone how lo Shara Israel ma long hen se mizapi ni thai mi sun mu MVP ma long on ste ka hin chun pay-per-view chu atlak tuk lo nabel ten atutan fight he pay-per-view na gen a cheu khat pay-per-view an to mi na gen thazing han hu de online arwang chu phit loading mi chu Saudi Arabia se mirum nak was te ka phasa tam bilut lai Israel jong phasa tam pi hunai fight night as kanaten phasa alut big me fight night as comment thazing himo Saudi jinan the ban to kan sinan chuanak se mirum an tame azo tu long kha mirum long ten an se phone nei phasa cha tam bilut kala chun champion belt achu ding min nam lo belt an chu lo kan chun pay-per-view kha azora ko thala atam de pay-per-view kan zo chun champion belt achu mi cha long kan ser mi se live thla ko lama live ka thla ko tompal cha thla mang te lamo na sa pi cha thla ko lo kan hu le kon live ka thla ka Facebook ba zar then an ga phi pya ka rarin pa ka hausang na ten fight tha de mi cha thla te ka le na te kan tha jing lai ste ka poi ngai zan ka chu slo meng event ka thla nga jing lai ste ka khan Korean tuan le ha tong le meng event cha thla ko lo
shara ni TKO win atai nai tia kazum pa ko ge chu se cup play thang se cup tia ka naw lamo se shara ni TKO win atai ko mi se ma he ya chun shara su power nge mi se ve atu na chim mi ka chang ko mi se ke mazong kazum pa ve ko na ten decision ka ke zum dio bi mo